Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam, min di antara sa'adah kebahagiaan ibni Adam, anak Adam. Ya, di antara kebahagiaan kita sebagai manusia, ridahu bima qadallahu lahu. Dia redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Jadi maksudnya bagaimana kalau kita tak redha, tak menerima, tak suka dengan segala ketentuan Allah, maka susah kita nak bahagia. Kerana hidup ini adalah hidup dalam sebuah perjalanan takdir. Ya, selalu saya ulang-ulang, salah satunya hidup kita ni adalah menjalani takdir. Ya, ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan ke atas kehidupan kita. Sama ada kehidupan kita dengan diri kita, ataupun kehidupan kita dengan keluarga kita, kehidupan kita dalam apa yang kita lalui perjalanan ini keseluruhannya. Maka hadis selepas itu, wa min syaqawah, dan di antara kecelakaan ibni Adam, anak Adam itu, tarkahu istikharatullah, bila mana dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Apa makna istikharah? Kita sudah sedia maklum, ia memohon petunjuk, memohon panduan daripada Allah. Kemudian wa min syaqawati ibni Adam, dan antara syaqawah, kecelakaan anak Adam juga. Kecelakaan itu maknanya lawan kepada kebahagiaan, yang membawa kepada kecelakaan, ketidakbahagiaan. Apa dia? Sukhtuhu bima qadallahu lahu, kebenciannya terhadap apa yang Allah tentukan untuk dia. Jadi di sini ada dua perkara di situ. Kalau kira tiga, cuma lawannya yang tadi tu. Kebahagiaan anak Adam, kebahagiaan manusia, bila ketika mana dia redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan ke atasnya. Dan bila mana dia tak bahagia, bila saat dia tak bahagia, apabila dia marah, dia benci, dia tak terima keadaan yang telah Allah tentukan ke atas dirinya. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam At-Tirmidzi.